Yenda munyina CJ. Da wakata na ba. Aba. Na nyame yadom efie de ebe yi. Me pacho hia ye nyina me Ahweneɛ meti hei CJ OPD Kofi Sam TT Abubeba Charles na chese team ni nyina hia ye e Ring Road. Na ye ko Electroland 4 office na aso showroom na e Ring Road honom no. Na de etia me se bra ne se bia na ye kan no Upe bibia to wo ya hoboa epe TV, upe microwave, upe fridge. Bibia wo pato bia na eye home appliance no. Me patro wo hia yen efie de be e Ring Road a wonim se first 50 enkrofo beba beto ade no ebenya 15% discount. E wa de na wo koto no so. Eti Georgia Champion say Abena waji wani so. Menye mani so, me no. Me aka sa me nanka wo se me teacher kakra. Na sign to say me dwamanum sign onye ne kwanka brecha kwanka anteda ye kire wade esua enti won say enipa aduonum 50 first 50 am beba ho no mo benya 15% discount say ye air condition ye nasco de ni bi na pesa obeto wo 15% discount say ye TV wo 15% discount na wo sha Adom home makeover na ye no monthly draw no sa fie de me na meti adwama be makat onko bampo Oba no wobe makampe really 50 inches TV gboyi smart TV oni ni kuba ya wombeje oni ko be ma say na ebo be makampo enti TV ne ejinidi samba na nyame yadom a efie da we su CJ emuedu me si me hu fridge double decker o chese space nsu wom ya de be che obi free o ya de che obi free enti me patro pa nyame yadom a se wonya mfa wo niema we ni ye omo a mo wo Nasco product ni bi wo fie na mo agina ho atwamfoni na mo de mo pictures aba no mo de pictures aba no e na ye fa mo numbers na ye de beto draw no enti CJ patro WhatsApp number na bia ye kan ye fe no bitie mo WhatsApp number no wo de Nasco product bia wo na ya ayon kro akita ayon no na ye ntwa picture na send my WhatsApp number ni ye CJ 054 551 1063 na say ohwe number no kra na Adom 106.3 any chat one into 1063 no any chat one into okwa wadwen ma so on CJ wankasa uhunu form into 054 551 106.3 eno ano no timi patro twane se sia fabra efie dey obi Nasco a 186 liter bottom freezer. A freezer double door. Fridge is what double door and what consumption so a form near my become papa. Yamia me fie do be diakofie ebia na ye wo. Ai enkati Gina TV na ye Nasco product ho ne twa picture no e fafa WhatsApp number no so sesia me pa hotel e wo se wo wini bi na eda no so duru so afita no pa no sia kosi prem to bre sia yen e wo Nasco showroom a e wo Electroland Ghana Ring Road honom na no sia yen e wo ho na wo so beto bibia ye te so about 15% na wo de akofie Adom FM Nasco home makeover or say turning your home around winning on the go ntinyambo a efie da na nkasa no weekly draw no so obi be di ayon bi be wini ayon na monthly no so no obi awini eye fridge kakraka ya ye ka ho asem yi ye be hia e wo Ring Road honom ya no wasene nsom na CJ ma wie ni sa no na menko daily guide abokrata no na menfa nhase na bedi etuo asante say oye ambassador at large ambassador at large na we ni CJ na bi ka se ye de aka ne dibia no se executive secretary anase sana me nkofo de ma kan bi kan sa ebi so chese de bi o se no o man pani be pe obi fufuro no be executive secretary de bi ana na ye hunu ambassador at large so obi fufuro hot mo be executive secretary so say ye hunu and to be just in the coming days executive secretary no so be no beba okay they say letter de be dey to watwere wi on sisi ye hunu signature ye hunu signature brofo na ya choice of words ni nyina no to article and you be there to nana anope baby obi ayetia why congratulations so congratulations pa and mpenyufa hudo bi e ka ne ho mampani ama wo ma appointment o mokoye ambassadors ni ade no the bokata yi bo ho amane na mame esla owusu ekufu you know eye so for minister for communication na CJ
say you say na ye kasa post office media nkokọ de me chew ba bia nkokọ post office no ewo ahun kan Vodafone dan no opposite wono mo a ne obedo ne apenti ho se kọ na ne obia local numbers de da ho na kita key to do on ma echen wo chembe ho no wabie na akọhwe ma bi da mu ana gya wafa no akọkenkan letter de ye nyinya letter ni bia na se no wo se shutdown function papa te se ebra na ye nyinyina na se da yesuso na ye ko school no on CJ enti ama ho dwuma no ekofom eno na ye wosofo yi akeka ne ho asese no omo upgrade sai fa honum ni nyina wo sheda bokata ne fa tusu ensia wo mo chese so fa de miamia no post offices no mako 25 adionunum na wo masiesi honom I improve o masese nom ye beka se electronic services na omo edi ebedi dwuma wo honom a da bokreta yi ebo ho amane nti no enye tete post office na akobie dan no ahun na akobie key no se na ya upgrade enyoma konenim ma me esla omo ni adwuma se de akoye 25 do omo yiro omo pa na omo extend encomantem na fa na nyina ko se ewiase no akoye digitalization no eno mu na yenam na edan chenso a yira afanyoma ken majority leader e wo mrachebedwafie na ekasa NDC amanyoko no wo mankasa no free SHS wo kasa wo ma metwem no Bila baba da fie hɔ mo sɛ mo magye bom na yɛn nyinaa ka yɛti nkoa na yɛnya bill ne ho adwuma no yɛwura fenyo market kyerɛ sɛ NDC ne wo mo dom kuma wo mra sebedwa fie no emfo aso se emra ebeba abebo free SHS no ho ebebo ne dom na abema na gina yie na kyese wo mo ankasa free SHS no enya dia NDC fo no wo mo epe eno na eho asem eda ha se ya da bokrata yi ebomu amane no na memfa won kwa Ghanaian Times mu na ahan so yen sha mampani na nado dan kwa kufu adonfo ni da ha na wo kyese 2024 aban no o sebo ese obehwe se asomdwe hu nsem ebegina ebekoso na Ghana kabima menkabi no obebo ho ban ewo December 7 abato kese oman no ebekonim eno dan chen so awaye kefo na dia ba se wasin so hwe na ye na ye maye omo ewie senior high school section no CJ omo ekyese emu empema duowoche enan ahanu ene aduosia miensa 84,263 candidates and examination more practices CJ chronobo ne awiewia ya twegu ye ho ye de phone call ne ade no akoso eno no mpanyifo kyese edroso dodo nti o se ye pe ho asamka na Yura Joseph Osewusu eye first deputy speaker ewo mrasebedwafia semwe eda da Wokrata Ghanaian Times nefa etoso enkron asema oka ewo ha ne nyina no ene se African Commission on Human and People's Rights no din komo bi hwe se wo mo ebeyi death penalty no edi afri ho no kra se de oman yi mu no Yura have sosu edi ko ya ekobaye no na eno na ye Yura Joyce se dabi yentumi nka se ye death penalty na fi ho no for obia na se obehwe wo nuanim na wo boni tu a eye wa ese wadwum se wo nua wo boni tu aku no na wo kuni pa ne wi na de wo akwanya wasem na bo ba so de tenas na didi no ma na nti wo so obia obedi sa dwuma no to sa extent ne de ense se ye kase sa nipa no ya abolish death penalty nti ono no mfa ne honko anaso nkonko da fiase wo se ense se ba ne sa nti ono so ne susua wo de aba eno no eno so no omo tese Pan African Parliament committee no ya wo mo ehwe sa nkitahudie no mo toato adwene de awie na wo nyina sa wo nyina ko benkrum se ko ba asan na omo de abolish death penalty no ewo eyesa African Commission on Human and People's Rights no eno na da Wokrata yi eka ho asem ewo ha Ghanaian Times mu no na edan chen so a ma memfa wo enko the Daily Analyst emu na CJ wo hwe ne fa ha ya niama bi koso ewo wa empotem hon ma ehu yie nipa kunkum ne ade emu yehu na omanfo no so no edi hu na beto om so na sese mpanyifo gusu a yom famu de bambofo mrasebedwafo ne aban mpanyifo a ewo hon no gusu yom famu de se wo mu behunu sa nipa bonfo ya che wo na emra nyomadi eno na mrasebedwani ono ewo wa central abaton pesua no so Dr. Rashid
people HSM mo de sika 100,000 Ghana cedis kan sika 1 billion na ato ho no mo ama obi a obetumi abema wo mo information asa information no ebetumi lead ni ya chi nipa bonefo yi na emra ene wo modi ti da bokreta yi eka eho asem na post offices nso a ye mame esla owusu ekufo Minister of Communication ne wo upgrade makomako 25 na wo guso a eye bia to aso no eno so ho asam eda ha na wo kɔ UCC a University of Cape Coast na wo mo anna Iyoko boss COP mame yetiwa adodankwa so na ye executive director owo Iyoko wo mabo mame abaso a chese o machina ni munyam chese ni juma wodie no ekoyie esuani nti ade a wo ye no onkoso a na onye emfansom o man Ghana the bokrata yin eka eho asem wo ha sente ne citation pa na omode ema mame na wo sha University of Cape Coast na wo ma nanom na ni nyina no ene se omohwe nkitahudie ene dwuma wodie de waye ma post dwuma ko na ne wakoto aso ewo Yoko de waye no a Department of Forensic Sciences yewo University of Cape Coast no ene Ghana Police Service 2018 ene omko sa apamia wo mo HSE ebra no no mbehwe no matreni post fo yi bi ewo crime scene investigation, criminal investigation, cyber security, digital forensics ene de keka ho na emu dwumadie ni ade no na wo mahunu se mami wabodwuma adimu akotene pa nti no eho ana na wo mode amano no sije mentro aso dia na medeo ekọ Daily Graphic da bi mame fama Republic Press ansa na ahaidie mame nkọ ne fan to so miensa na omampani dada John Dramani Mahama eho asem da yi memoso emawo na wo hyemu a Mame Joyce Bawa Moktari ene kasa ede omampani dada John Dramani Mahama na o kyerese enipa bia ede dwumudie keta sehye kankan ne pro ye ho sobo ebo omampani dada Mahama ne dan na se da o ma no o mo ka so o mo eka eno na kyerese mami kyerese enye no kreda omo keka sansem ni nyina no obia eni nyina so obia ewo babia ya ode beka ede asisuo na wo hyemu a the Daily Dispatch ya papa Benefsin ye ne dia ebebo amane se appointees bia na omo mampani dada Mahama abreso no ede sika bebru $8 million na etotototo Japade ewo Dubai na no na Moktari chese sansem no a the bokrata ne de bai eni nyina so no kure enim into omanfo ento omadwumu kra ewo sa ensensem no ekeka ho wachaso mampani dada Mahama odadin obia so tuifa bibia tesa enforefore no ema no enye ye no ye nkrata Joyce Bawa Moktari edi eba ya da bokrata yi afa ewo hasen enti CJ eno no why nti Republic Press anim eno no na omampani akufo adon so na echese omani sikasem no ni nyini mu ne se ebesan so adiyie no kama bibia edida ne kwamu ewo safa hono mu a ebomu amane ti mamefa wonwie na eja enyuma so a sese na akansi nsemu se na abane she project bi ase a sese no sa project nyina na eguso anwen ne sende da ho omampani ahyabo se ebe hya sese ya eka no man de wo fie ni abonte ni ade nyina no matumi ahwe atoto ho ne ma nyina wie no wo mo besan ahyase adi dwuma no ama project no akonanim da bokrata ye ba anopai na mabobo so ama no